Om Swastiastu, tiang Nyaman Mahayasa jagi nguacen cerpen sani memurde timpal tiangnya makejang lah meme tiangnya dijepe oleh Iputu Supartike. Tiang numas meme anak cerih luh mejalan pedidianu di Jalan Gajah Mada dan Pasar. Bang tindakan batisnya puyung, muane sayu, daki, buine seming, masandal jepit, matali sanglir, tutut, bajune putih, sakewalo subetusing putih kedas, kerana misi tultul selem, lan soklat. Pak, di jawenten anak ngadep meme. Anak muani gangga sanitakonina mereren najebos. Lek tekang anak cerik totonan. Kituk-kituk sambil ngadesem lot megedi. Sinting kete iyo masaut adeng sambil anu mejalan genjing ngalahin anak cerik. Iyo mejalan beneng kauh anak cerik beneng kangin. Anake cerik makipekan ningalin tindakan batese anake muani kanti ilid di pengkolan jalan trotoar. Sabilang dagang wiadin toko ane tepukina di sisin jalane lek tekango di ken-kene iya mereren di malun dagang wiadin toko ni totonan. Tusing ada kena lakar meli apa ane ada pe di toko ni totonan. Kain, baju, kulkas, keranjang, piring, kopi, kipas angin. Ia tuah dot meli meme. Nanging kantongnya puyung. Di subane neket di tokone ane nomor 3 setonden tukar Badung. Ia mencelep ke tengah tokone. Neket di tengah kipak-kipak ningalin dagangnya ane adepe di tokone totonan. Ember, wadah mis cedok, keranjang plastik, kompor talenan sinduk. Anak luh ane nyago tokone makin sah semetakon. Ngalih apa ge? Anake cerik makipekan. Lek tekange muan anake ane nyago tokone. Uli dibatis kanti kebokne. Ane nyago tokone heran nepukin dewekne. Serasa kelalungin lantas bin metakon. Ngalih apa ge? Kita kituk anak cerik nyautin petakone totonan. Ember, iya masih kita kituk. Pelalian, dinis sing ada pelalian. Kita kituk ada yang pesan sarutu sing ngebayu. Menapa? Dini tuah ngadep pekakas angon di paon dogen ngalih sinduk. Ane nyago tokone nyemak sinduk ane megantung tur ngenyuin anak cerik. Tetap ya kita kituk sambil ngejang sinduk. Tukang jago tokone nyumunin metakon. Men gek meli apa ora hina teken ramani jumah. Anak cerik masaut meme. Meli apa ora hina teken memene. Iya kita kituk sambil masaut. Tiang numas meme. Hah? Bang tiang numas meme. Meme nyen. Dari kita ngadep meme. Bang tiang meli, bang tiang utang, tiang dereng lah pipis. Nyam. Dini sing ngadep ane tawah-tawah. Anak kecerik totonan tuludange pesu uli tokone karena sing nyak pesu lantas kedenge limane. Abane ke jalan trotoare. Da buwe nyai mai. Yang tepuk lakar puput tenasnya. Tiang ujang senggelah meme po. Duga senu cerikan lan marenawang madan meme. Ulian timpal-timpalnya setate ngaukin adan memene. Ia metakon kete teken bapane. Ngelah cening ngelah meme. Dija memen tiange. Onde nyidang mulih ngalih cening
di je pe magai joh kije di Jawa pe al ben pidan mulih jani nu sibuk cara nyen memen tiange nyak cara memene itiara apa mokoh cara memene ilendri jegek cara cening ia melaib ke kamarnya nyemak belan meke lek tekango muane di mekane lantas melaib pesu ngalih bapane memen tiangnya misiklah dengan cara tiang pe ia metakon sambil lange nujuang keladengan di jagutne ane ngenah di mekane ngelah cening ia merasa lega karena memene patuh muane cara dewekne ya diastun tusing tayan nepukin jenang memene nanging ia nyidayang ngerawatang di mekane kenyam ia ningalin meke pesu mulih ngincah ia mameke ningalin muane ngusapang keladengane sambil lange ngerawatang muan memene rik kalem lali sik timpali ia nuturang memene ora hange muan memene patuh cara muan gelahne maimuh misi keladengan nyen orang kitu bapang tiangi memen timpalne ane ningeh mekenyem ningeh pesautne gedenan buen bedik ia masih tusing nepukin memene ane ora hango nongos di Jawa konen masih tain mulih subuh kanti apal ia teken muane padidi ulian sesai mameke ia subuh kanti lapah masih ia ngerawatang muan memene ane ora hango mesib teken muan gelah nih ngujang memen tiange konen mulih kanti jani pe onden cening ngujang konen pe tiang dot matemu ajak memen tiange tiang dot nyaihang muo apa kesekan patuh cara ane orang bape cening suut jenak konang memen ceninge kenapa po ngujang tiang sing dadi nakonang memen tiange memen ceninge subuh sing nu nyen ngorang kitu kone memen tiange megai di Jawa memen ceninge sakit di Jawa ulian sakit ngemasin mati nyerek cek ya peninggalan pianakne tusing sud ia nyambat meme sakewale ane kaukine tusing tain lakar tepukine karena cara raos bapane subuh mati di Jawa ulian sakit bapa nyidang ngaliang tiang pegantin memen tiangi bapane ane sedek mersihin jagung lakar ada pekepeken mecuk alis ningah munyin pianakne nyidang pe pianakne nyeset metakon bapane tusing nawang ken carane nyautin petakon totonan nyidang pe bapa nu ada gawe cening lamun bapa sing nyidayang orahin tiang ken carane pe tiang ane lakar ngalih pedidi ning memen ceninge subuh mati apa kes sing ada meme ane lenan ane nyidang ngantinin memen tiange po bapane mendep sing ada dagang ane ngadep meme po lamun ada mai adahin tiang beli ning bapa nu ada gawe ne tinggalin nu liu gegayan bapane ane onen pragat bin pidan bapa nyak ngatahin tiang beli meme bapa tusing nawang gegayan bapane nu liu beh lamun kita tujuin dogen dijet tongos nepo
Bapane tusing mesaut lan limane itah ngedasin jagung. Dijepe bapa sing nawang dipekan kumbasari sing ada be. Bapa sing nawang beh ia melaib ngalain bapane tusing morahan ia pesu ke jalane. Bapane ngaden pianakne melali di umah timpalne karena subuh biasa pianakne pesu tusing morahan. Yen lakar melali di umah timpalne ane dadis sandingane. Di sisin jalane laut ia metakon teken anake ane tepukina. Ia nyelepin dagang toko wiadin peken alep lancar anak belog-belogan ia metakon. Ring dijo wenten ngadep meme wiadin metakon napi ke driki ngadep meme utawi bang tiang emas meme. Tusing ada ane ngadep meme, tusing ada ane nyak nujuin, dije ada dagang meme. Buena liu dagang utawi tukang jaga toko ane nundung deweknya. Sebet kenahne, ia nuju ke pekan kumbasari, di gomplokan mis pekane, ia nepukin liu ada bontang jagung ane nu misi kulit lan jamot jagung. Duduk ke saka besik wadahina kresek, wadah bunga ane tepuk kina di samping ni. Di subane liu manuduk bontang jagung, ia ke kubune. Di kubune bontang jagungnya totonan tugel-tugele, tusuk-tusuk ke aji lidi. Tugelane ane bawa-bawa, tusuk ke angon sirah. Tugel-tugelane ane lantang angon awak isinino limo lan batis bahan bontang jagung. Ane gelas-gelas jerijene gaena aji lidi. Ane tusuk-tusuk kange ke bontang jagung. Bokne gaena aji jamot jagung. Bontang jagung ane subot tusuk-tusuk lan mesib cara jelemo totonan. Gaya nge baju aji kulit jagung. Ulian ia demen nepukin memene itiara ane sesai ngangon daster. Ia masih nge baju daster aji kulit jagung. Ya diastun tusingnya mesib cara daster. Tuah kulit jagung ane suluha aji tali rapia. Lantas lingke hange di bontang jagungnya ane mesib cara awak jelemani totonan. Ia mekenah, yen saja enu ngelah meme pasti ia lakar nunenang memene ngangon baju daster sabilang wae. Apang patuh cara memene itiara ane tepukina jegeg ngangon baju daster. Karena inget teken bapane yening memene ngelah keladengan cara dewekne di jagutne. Ia masih ngisinin bontang jagungi totonan keladengan aji adeng bontang jagungi ane mesib cara jelemo totonan jani anggepe dadi penyilur memene ne angon tiang penggantine imeme nyak mesib cara memen tiange ia ngedengan bontang jagungnya totonan teken bapane. Bapane mekenyem metimpal sebet tuah angutan ane angone nyautin. Tiang lakar melali lakar ajak tiang imeme melali apang timpal tiang nawang muan memen tiange. Pianakne melaib ngabo bontang jagung. Sapa gedin pianakne sebetne tan kadi-kadi karena kanti jani ia tusing ngelah bayu lakar ngorahang ken-ken kasujatiane dot ia ngorahang ane lamun benahne teken pianakne cening tusing ngelah meme cening duduk bapa
Badung. Inggih punika cerpen sane mamurda timpal tiange makejang ngelah memen tiange dijebe oleh Ibu Tu Supartika. Benjang Seneng wacan cerpen wantah saneng ngwacen cerpen wantah sireup Ibu Tu Supartika. sampuna lali saksiang ring Saksiang ring Facebook napi itu putus part itu. Putu Supartika lan Instagram. Suara Saking Bali. Sampuna lali taler yang menten kalah ngeranjing ring website suarasakingBali.com utawi nggih Nggih, suk semua.